ki longyeng ki baduk bakardu hakathai maulasnai hadu block 2 barok kawai ki hapapo kamahoti constituency jongkarib hoi district kilayo yakalat jingirap no MLA barim kamahoti upa Julius ke dorphang bat kane kadai kasien kabasau yote rangba baganyo yarap kumba prapho berni yokhau shekilongyeng bakardu hakati kathai yakate ka jingirap marbam no te MLA barim kamahoti constituency lapelong hakajingilam sam marbam batang katok aningut kirurangba hakasin sajain kentup yakinong sensar snong naki snong kate kathain kibalawan shimti yakisong marbam naki briu jong te MLA barim kata nakinong yalam kamahoti constituency political committee lasakhilang hakate ka jingesam yote khau balapelong hamadan yele kai snong maulasnai da ka jingdon lang uba joblinston usordar snong maulasnai uba j lamarai rangba snong barim kathatrang uba anan mangu balapnya ya ka jingelang uba longru kumu vice president ka MCPC uba pateng marsing president ka HANM Ribhoi district uba alos nongpo bat uba Matthias Mensong secretary ka MCPC lembat kiwe ki riurangba bagi dekhot jong ka MCPC